nyuma y'uko Skolo uruganda rwenga inzoga hariya muri Kigali rubonye ikipe ya Rayon Sports imaze gutsinda ikipe ya Gorilla, uru ruganda rwaje kongera amafaranga ikipe ya Rayon Sports, amafaranga menshi cyane arenga miliyoni 25 azifashishwa mu kugura abakinnyi mu kwezi kwa mbere. Wowe tugiye kubana ngira ngo ube wakanda subscribe, ubundi bwo tugendane mu kiganiro neza uburyo cy'ibintu bimeze Skolo ndetse n'ikipe ya Rayon Sports. Uru ruganda rwa Skolo ruzongera amafaranga ruve kuri miliyoni 125 rube rwagera ku zindi miliyoni ziri hejuru ya 200. Ibi byose urahava ubimenye mu gihe wakanze subscribe. Ndaza nkubwira n'uburyo ki nkwibire nibanga uburyo ki wazabona views nyinshi zigiye zitandukanye nyinshi cyane, nawe ukaba watangira guhembwa kuri YouTube. Reka tuze mu kanya gatoya tubavira amakuru imuzi n'imuzingo, nimujye kure ni mu kanya gato. Yes guys, nk'uko twagiye tubabwira mu ncamake z'amakuru, reka mbabwire impamvu ikipe ya Rayon Sports bagiye kuyiha zira miliyoni zose 25 muri kureba kuri screen yanyu. Miliyoni 25 zose z'ubufasha zo kugira ngo bagure abakinnyi bo mu mpande zigiye zitandukanye. Biragaragara ko ikipe ya Rayon Sports ifite intege nke mu mpande zose, haba ku mpande kuri gatatu kabiri ndetse n'abarutayizamu baca ku mpande. Nje tugiye kubana nk'ibisanzwe ni Theogene Kwizera ndetse ni YouTube channel yitwa ko. Wowe banza urebe ko wakanze subscribe nk'uko nagiye mbikubwira, ubundi bwo tuzamuke hejuru na Murera yacu gikundiro y'Inyanza. Uruganda rwa Skolo rutera inkunga Rayon Sports, nk'uko mubizi ni umuterankunga mukuru wa ikipe ya Rayon Sports. Nyuma y'uko babonye ko Rayon Sports itangiye kubizamo neza, ikaba yatsinda Gorilla ibitego 2-1, yahise ko isubiza ikipe ya Rayon Sports. Ni nyuma y'uko umuyobozi wa ikipe ya Rayon Sports Twagirayezu Tadeyo yeguye amaze gusaba ubufasha uruganda rwa Skolo ari rwo muterankunga mukuru wa ikipe ya Rayon Sports, babasaba ubufasha bwa miliyoni 25 zo kuzagura abakinnyi bashya. Bigaragara ko abakinnyi ba kipe ya Rayon Sports badashoboye, abakinnyi bahari badashoboye, nubwo ikipe ya Rayon Sports mu minsi yashije, mu munsi umwe ushije yahembye umukinnyi w'ukwezi mwiza ari we Richard Ndayishimiye. Wasanga ari mu bakinnyi ari mwiza mu bakinnyi babi Rayon Sports ifite. Ibyo ntabyo nzi, nanjye byaranunguye, ariko si byo binzanye, ahubwo nzanwe na miliyoni 25 ikipe ya Rayon Sports ihawe na Skolo n'uruganda rwa Skolo nk'ubufasha ikipe ya Rayon Sports ihawe kugira ngo izabashe gutwara igikombe cya mwaka 2025-26. Izi miliyoni izihawe kugira ngo zizayifashe kugura abakinnyi mu kwezi kwa mbere
nka nimero 3 cyangwa se hagati nimero 6 kuri 6 cyangwa se nimero 2 cyangwa se nimero 10. nta abo bose ntabo Rayon Sport nta mukinyi ifite kuri iyo manda, bifite baramangamanga. Ndagira ngo dukomezanye kw'iki kiganiro, urahava umenye byinshi bya Rayon Sport ndetse n'abakinyi Rayon Sport iri gushaka, iri gusupport, iri gushaka kugira ngo ibe yazabifashisha igice cya kabiri. Imikino yo kwishyura izatangira mu kwezi kwa mbere mu matariki ya 25, 26 gutyo. Ubundi bwo nyuma y'uko twagira Yesu Tadeyo yegura ku mirimo ye y'ubuyobozi bwa ikipe ya Rayon Sport, yari yasabye Skolo ubufasha bwa miliyoni 25, ariko Skolo ntiyagira ikintu ibivugaho bitewe n'uko Skolo nayo yari iri gushaka support, iri gushaka uburyo iri komeza ibintu bya organisation muri Skolo bitari bimeze neza bigendanye n'amafaranga. Uyu mugabo twagira Yesu Tadeyo rero yavuye ku buyobozi, Skolo ntacyo yari yababwira, ariko nyuma y'uko kagiyeho undi muyobozi wa ikipe ya Rayon Sport ndetse na Rayon Sport nyuma y'uko itsinzwe imikino igiye itandukanye, igatsindwa na za Bugesera, ikipe za Gicumbi zigatsinda zikagaragura. Ejo nyuma y'uko ikipe ya Rayon Sport itsinda Gorira, nyuma y'uko mpira umukino urangiye, Skolo umuyobozi wa Skolo w'uruganda rwa Skolo yatangarije abariyo bose ku mugaragaro umukino umaze kurangira ko ikipe ya Rayon Sport bayiteye inkunga ya miliyoni zisaga 25 zizabafasha mu kugura abakinyi bagiye batandukanye, bagiye babura ku myanya igiye itandukanye muri Rayon Sport. Aya mafaranga n'ahantu azabarwa, nayo gufasha ni support bafashije Rayon Sport. Ndagira ngo mukande subscribe. Noneho tugeze ku mukinyi Rayon Sport ishaka kugura wo muri Congo, akina mu ikipe ya AS Vita Club. Mbere yuko tubabwira amazina ye, mubanze mukonde subscribe, mubyondeho subscribe, ubundi bwo turebe ko twagira muri subscribers cya subscribe nk'uko bishatse kubivuga zirenga 2,000. Kanda subscribe, ubundi bwo ngende nkubwira amazina y'uyu mukinyi ugiye gukomoka muri AS Vita Club mu gihugu cya Congo. Baravuga ko ashobora kugurwa miliyoni 15 z'amanyarwanda. Murabizi ko miliyoni 15 muri Congo ni miliyoni 30 z'amakongomani. Miliyoni 30 z'amakongomani, murumva ko ari akayabo k'amafaranga. So niba mwarangije gukanda subscribe, kanze mbabwira uyu mukinyi amazina ye aragoye mw'abantu. Tutabatindiye amazina y'uyu mugabo muri kureba kuri screen zanyu, umunya Vita Club, umukongomani bamwita Kambalelewo Kizito nubivuga uko byumva, Kambalelewo Kitoko.
Kambale Lewo Kitoko. Urumva abariyo bari kuzamuka hejuru. Kambale Lewo Kitoko baravuga ko azagera mu Rwanda ku itariki 22 z'uku kwezi turimo kwa 12. Mbere yuko tujya muri Noheli, uyu Kambale Lewo Kitoko azaba yageze mu Nzove i Kigali, aho Rayon Sport ikorera imyitozo. Ndagushimiye wowe wakanze subscribe ndetse ukaba urangije kureba iyi video. Ndagushimira, wandike muri comment icyo waba wifuza, ubundi bwo naho mu bindi biganiro by'ubutaha. Ciao ciao.